بجهکردنا سیستەما بەرەڤانیە ئاسمانی S400 لێ بالەفرخانەیە حمەیم لێ لازقیا سووریایی یەکەم کارڤەدانە لەشکریە رووسیایی بوو لە هەمبەر خستنا بالەفراوێژ ئالیە تورکیایی بە. وەزارەتە بەرەڤانیا رووسیایی ڕاگەاند ڕۆژە پێنجشەمبێ سیستەما بەرەڤانیا ئاسمانی S400 هات بەجێهکردن و ڕۆژە ئینێکەتە کار بۆ ئارمانژێ پاراستنا بالەفرێن رووسیایی لە ئاسمانی سووریایی. سیستەما بەرەڤانیا ئاسمانی S400 یا رووسیایی یەکە ji pêşkevtirîn سیستەما بەرەڤانیا ئاسمانی لە سەرئاستê cîhanê hevawayê سیستەما بەرەڤانیا ئاسمانی پاتریۆت ya Amerîkya digarê rêgirî lê pêşkevtirîn balafirên leşkerî û mûşekên esmanî wek Tomahawk û Cruise bike. سیستەما S400 dê salên notî de ji aliyê dezgeha pêşesaziya leşkeriya Rûsyayê ve hat durustkirin û di sala 2017 de rastdestî artêşa wî welatî kir û lê derdora Moskw hat bejehkirin. Taybetmendiyên S400 مەودای ئاشکەرەکردنە ئارمانجان 600 کیلۆمترە، چاودێریکردنا 300 ئارمانجان دی یەک دەمێدا، ژناوبرنا 36 ئارمانجان دی یەک دەمێدا، ئاراستەکردنە هەفتێ دوو موشک دی یەک دەمێدا. مەودای ژناوبرنا موشکên پالستی 6 کیلۆمترە، ژناوبرنا ئارمانجان ji bilendiya 27 کیلۆمتران، ژناوبرنا ئارمانجان jê 100 متری. بەڵاوکردنا سیستەما بەرەڤانیا ئاسمانی S400 لێ سووریایی، دلگرانی لە جەم ئەمریکا و هاوپەیمانیا لێ دژی داعش دروست کرد. ji ber gopiraniya ax û azmanê Sûriyayê ji bilî beşek ji parêzgeha Hesekê dê bibe armanca mûşekên S400 û dê parêzgeha Adana jî ya Tirkiyeyê bigirê ya gobingeha Encerîkleya û Amerîka wê bekardihêne ji bo encamdana êrişên azmanî lê dijî Daişê. Di vê derbarê de berpirsekî Washington ji Ajansa Ferensara ragihand S400 geveke bo ser hemû aliyan. Serokkomarê Tirkiyeyê jî diyar kir becehkirina S400 karekî nerî niye ji bo Tirkiye û hemû hevpeymanan. Eger hatû Rûsya biryarda sîstema S400 ji bo parastina azmanî Sûriyayê bekarbenê, wî demî tu balafirên hevpeymanan nikarin derbasî azmanên Sûriyayê bibin. Lê eger ji bo parastina balafirên Rûsyayê bin, wî wextî encamdana êrişan dê bi hemahengî bê ji bo xwe dûrgirtin ji ketin û xistina balafirên Rûsya û hevpeymanan lê ser axa Sûriyayê. İbrahim Adem, ên artî.